Oo. Ayakları oturayım. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı mekendeşler, Xuday buyursa Allah taala nasip kılıp biz cemaatimiz menen Ayşe Nevzli Mescidine umra kılganı sapar tartıp жатабыз. Buyursa inşallah 5-6 kilometr aralıkta жайгашкан ал жерге барганда ар кимибиз бул дүйнөдөн өтүп кеткен аталарыбыз үчүн, апаларыбыз үчүн, бир туугандарыбыз үчүн, роднойлорубуз үчүн иншалла ошол жерде умра ниет кылып, кайрадан умраны башынан баштап келебиз. Иншалла биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Sıdık kara. Assalamu alaikum. Hazret. Amanız mı? Hiç misiniz? Yemek kulasalım lütfen. Çoğadır. Yok, iyi değil. Hurmatlı cemaat, barыңыздар келіңіздер. Bir oz söylep koyun ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, ötkende biz kelgende her birimiz özünün atızdan umra kılıp biz kirgenmiz. Miqattan niyetli başlaganбыз. Hazır buyursa ötken adamdın atынан umra жасалат. Bir ele kişiге. Atalarыбыз өткөн болсо, апаларыбыз өткөн болсо, бир туугандарыбыз өткөн болсо, ошолордун атын айтып туруп, ошолордун атынан ниет кылынат. Niyet kıldım tiğin atından kim ötken bolsa ошонун атынан niyet kıldım. Allah'ım umrabızды жеңил kılgın, kabul kılgın. Sizin niyet kılganыңыз tigi kişinin atından kete öret, kızmat sizden bola öret. Tigi kişini siz umra kıldı dep inşallah soğup ошого bağışтай berебиз бүткөндөн кийинчи. Ошо kişi umra kıldı olup inşallah umra kıldı olup soğup жазылат. Balkim alar bul jaka sizdi bizdi kelsin dep dua kılgan, öz kele albasa dagычы. Ошон үчүн сиз өткөн адамдын атынан ниет кылып, умрабыз биз өзгө ниет кылгандай эле тиги кишинин атынан ниет кылабыз. Аллахым умрабызды жеңил кылгын, жана бизден кабыл кылгын деп туруп, 2 рекет намаз окуштардан чыгып келе бересиздер. 2 рекет намаз окуп туруп, анан ниет кылсаңыздар боло берет иншалла. Анан кайра баарыбыз ушул жерге чыгып жолугуп кетебиз, а? Аялдардын хоту башка жакта, эркектердин хоту башка жакта. Чогуу киресиздерден кайра же калып кете турган болсоңуз да, чыгып туруп эле бул жака бурулсаңыз, могу жерде биз сиздерди күткөн болобуз. Çıkıp durla beri karıp cılaslar inşallah. Buyursa. Tuvaletini aldık hele. He. Batılen, tasbih tartışı çok. Canı 2 rekat namaz okuş niyet kılıp çıkarırlar. O, kirip turla 2 rekat namaz okuşlardan akin koldu götürüp durup niyet kılırlar inşallah. O. Ötken adam atla. Namazın adı bu, nafil namaz. Tahacüd deseniz de bola öğret. Tahacüd deseniz de bola öğret. Meç takısı diye okusanız da bola öğret. Ayrılmaz çok. 2 rekat okuyunuz da şolda. Oo, 2 rekat. Bular bardığı nafile girip gidedi. Yok tahacüdün az vağı girdiler koyayım. Prosta ayıttım. Oo. Sizler background joğutmakla. Oo. Çıkıp durlar ошол жака карайсыздар, ha? Sizlerle niyet kılavuz ha niyetten. 2 rekat namaz okuyup niyet kılasızlar. Namazdan keyin. Oo. Atamız bolsa atamız. He? Ооба, ötüp ketken atam üçün, kaza olgan apam üçün misalıga, çoğ atam üçün, çoğ anem üçün, taytam üçün dep şu kimin atıga niyet kılsanız niyet kılıp çıkıp keleriz. Niyet kılıp çıkıp keleriz. Oo, boldu şu. Ana labbaygan aytıp keteriz. Bul Ayşe Nevzli Mescidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umraga kelgen uçurda Ayşe Nevz men de umra kılgım kelet degende uşul jerge alıp kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Nevzdi uşul jerge alıp kelip uşul jerde Ayşe Nevz niyet kılıp kayranan umraga ketken da. Oşonduktan bul jer
Ayşe enevizin meçhidi dep atalып kalgan bu yer inşallah. Mına meçhit uşunday. Ayşe enevizin atına salıngan meçhit. Momundardын enesi Ayşe enevizin atına salıngan meçhit. Bul yere kelgen adamlar ötken adamlar üçün umra kılgаны atay uşul yere kelişet. Bul hil dep atalat. Biz umra kılıp kelgenden keyin umradan çıkkandan keyin kayra umra kılış üçün uşul territoriyaga kelip umrаны başka adamın atынан жасап kirişet inşallah. Ova. Bol deyim namaz okup. Maşallah. Azıcık o avtomatlı kalmaz mı? Kalmadık bugün, hizmet kılavuz bugün. Labbayk Allahümme labbayk ayda uzattın mı? Labbayk Allahümme labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. Ne kadar olur? Uşakta tüpçüler çıkarıp otav deyim bir yaka. Tecele gel de ötüp ketmesin karap durunuzlar. Kızlar boldu. Buna geldi. Nemeçi kana? Kaza olgan adamların atынан niyet kıldığa. Emi bul jagı bayağı tıyı salıngan nerselerle, oşonun ayırması dele jok. Kuday buyursa 2 saat 3 saatte inşallah çıkıp ketebиз buradan ha. Kalganını biz sizlerge aytıp keteriz. Artuzdan kaytalaybersiz. Uşul жерден çıkkandan başlap barыбыз. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Sizlerge okşap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umraga kelgen uçurda Ayşe nevіз Peygamberga erkeleydiler. Men de umra kılgım keletileydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe nevізді жетелеп kelip, senin umraң uşul жерден baştalat dep, Ayşe nevіз uşul жерден niyet kılıp, namazın okup, anan labbaykani aytıp ketçile. Oşonuktan bul jer Ummul Müminin de atap koygan. Momunların enesi Ayşe meçhidi de atalıp kalgan. Bul jer hil de atalat. Uşu başkalar üçün umra kılgan adamlar atay uşul jerge miqattan girgenden keyin uşul jere kelip başkalar üçün umra kılsa uşul jere kelip niyet kılıp namazını okup anan umranı attanıp bul jaga ketetiler. Kaabаны karap. Hazır Kuday buyursa sizler bardığınızlar Allah Taala'nın yolunda Kudayın uyuga baratkan konoktorsuzlar. İnşallah. Oşon üçün bayağı tıyı salıngan nerselerge kerek bolsa o jaşıldардын çöptörünü alganga da bolойт. Başta çaçtары julganga bolбойт misalgaçı. Kıçışıp ketse je başka ketse tırnaktары da alganga bolбойт. İnşallah bir 2-3 saatin içinde Kuday buyursa çıkıp ketebиз. Jogolboylu Allah Taala barыбыздын niyetlerimizi kabul kılsın. Amin. Allahümme Rabbena takabbal minna inneke entes samiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme inneke entel vehhab. O jaratkan Allah Taalam, özün uğuçusun, körüçüsün, bilüçüsün. Allah'ım uşul jerge keldik. Atalarımız üçün, apalarımız üçün, kaza olgan atalarımız, apalarımız üçün Allah'ım barыбыз uşul jerde umrаны niyet kıldık. Allah Taalam oşol ruhtarga bizim kılıp atkan ibadattарын soopторун жеткирин Kuday Taalam. Uşul jerge kelip senin razılığını tababız dep ibadat kılgаны keldik. Allah'ım atalarımız, apalarımız öz rahmatını algın. Bizdin kılgan ibadattарыбызды kabul kılıp, hazırkı ibadattарыбыздын barыбыз Allah'ım özün jengil kılgın, jana bizdin atыбыздан kabul kılgın. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la şerike leke labbayk. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تقدر ما قاعد كن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك 100 төнүн курбанчылык кылганын собуна тең дейт. Ар бир кулду азат кылса 100 төнүн курбанчылык кылганына тең дейт. Ал эми 100 төөдө канчалаган жум болсо ошончолук сенин күнөөң кечирилет экен да. Ошон үчүн Кабаны айланып аткан учурда биринчи биз тооба кылганы келдик деп баштайлы иншалла. Сиздерге оңой болсун деп жазып койдук, ошону карап өзүңүздөр дуа кылып кете бересиздер иншалла. Кээде дуа кылып жатып мен эмнени кылдым дебей, толук мен сиздерге жазып көрсөтүп койдум. Ошентип иншалла дуа кылып кете бересиздер. Ал эми Харам мечити тууралуу сиздерге бир аз кыстырма айтып өтсөм, Харам мечитинин аянты дейт 356 миң чарчы метр экен. 2 миллиондон ашык адамды өзүнүн ичине батырат экен. 2 миллиондон ашык адамды өзүнүн ичине батырат экен. Ал эми 2030 жылы азыр сиздер көрүп турган бардык иштеп жаткандарда 2030 деген жазууду көрүп атасыздар, а? 2030 жылы буюрса, Алла Таала насип кылса, 20 миллион адамды баткырабыз деп ошого аракет кылып атышат.
Haram 24 saat açık. Hiç kaçan jabılmaydı buyursa. Haramdın içinde, meçitin içinde 1800 tazalovçu var eken. 1800 tazalovçu var eken. 40 elektrik tazalovçu var eken. Plesos. 60 ayan tazalovçu texnika var eken. 60 ayantı tazalaytıgan texnika. Traktörge okşagança tazalap. 2000 taştandı çelegi var eken. 2000 taştandı çelegi var eken. 40 bin dana gilem töşölgön eken. Namaz okuy turgan jerlerimiz 40 bin dana. Açık yerlerde esepte görüңüz da. Gilem töşölgön jerler 40 bin dana eken. Laka vel mulk لك والملك la şerike lek. لا شريك لك Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك اللهم لبيك Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك İnnel hamde إن الحمد ve ni'mete والنعمة leke vel mulk لك والملك la şerike lek. لا شريك لك Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك متى لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك
شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ايه عند الطوارئ لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك إن الحمد إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك Olun niyet etmez. Oldu bismillah. Duaklar yiyeceğiz, duaklar yiyeceğiz. Babanın tarafından dua kılıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve Allah'ım özünü kuvvetsin, görürsün Allah'ım. Sakatlarımızı geçirin diye ayetlasın Allah'ım bizim günahlarımızı geçirin. Allah'ım biz tövbe kıldık, tövbelerimizi kabul kılın ya Rab. Gözümüzü şu yere çakırmasın Allah'ım biz dualarımızı kabul kılın. Ya Allah'ım bizim günahları geçirdin. Bundan harikülü cezavayız et söz verir ya Rabbil Alemin. Allah'ım biz dualarımızı kabul kılın. Kuşun umralarını etken Müslümanlar için dua kılınca tavs Allah'ım hoşçakalın soğuklarını cetkirgin ya Rabbil Alemin. Ya Allah'ım gözümü ölçüsün. Görürsün ya Allah. Allah'ım sen bizi günahları götürür ya Allah. Bizden alınacağız bu güneş ya Allah. Bizim günahları götür ya Allah. Allah'ım özünü uçur ya Rabbil Allah cemaatimize bereketli Allah'ım. Biz dualarını kavuşturun. Bizge küçük verdin ya Rabbil Alemin. Allah'ım umranın üzere başına mübarek nasip kılın ya Allah. Bizim dualarını kavuşturun ya Allah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر سبحان الله الله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام السلام على رسول الله على رسول الله Vakfı cemaat birinci tavaf. Dualarda kılımızlar. Allah falan duaları kavurlar. Dualarda kavurlar inşallah. Yakıncı günah kullayım diye Kulay Talak'a söz verdinizler. Lütfen gidin. Halka bastan mı benim balans?
o Kaba'nın teritoriyasını en algaç Osman İmperiyası tosqan. Osman bilesizler. Nav Kaba'nın tosması Moğollarca. Na bir akıtırsanız mı bu? O en algaç Osman İmperiyası Sultan Osman'dan şularda tosman tuttuğu Kaba'nın tosması. Birinci yol Osman'ın İmperiyası başta Kaba'nın tosması. 5-6 yıl aldın kuşunu buzaz degende dünyalık İslam alımları birigip durup kuşul tosma bizden sultandan kalgan estelik olsun dep buzdurgan emes. Mo sarılardı. O mo sarılar, oyma çimeler vardı da Kaba'nın algaçkı tosması. Buna moğollar. Cennete ma'al abrar ya aziz ya gaffar ya rabbel alemin. O Allah bu dünyanın жақшылығын bizge nasip kılgın. Ahirettin жақшылығын nasip kılgın. Bozağıtınından bizni sakta. Allahu Ekber. Bismillah, Allahu Ekber. Buraya birse Bismillah, ikinci Allahu tavaf Ekber. inşallah. İkinci tavafta Arapçasını aytmayla koyun Kırgızçayla dua kılımızdan ata enevizge dua kılabız. Ata eneviz tiri olsa Kuday'dan ömür sırayla eğer nasip etken bozu Allah'ın zahim dileyle günahlarını geçirin dileyle bu dünyaya gelişince atılmayı sebep dua kılayla uzak tutulanlar dualar kanlı oturan cerdeviz inşallah. İlahi dua kılımızlar inşallah. Dualar kavga olduğun cerdevisler. Kaba'nın tavaf kılış için biz suyunu tavaf kılayla inşallah. Kaba hatayı günahlar kesilmiş için uşulderge Allah Teala bize şu Kaba'nı Adam Aleyhisselam kurgan algaç. Tavaf için kurgan. Biz tavaf kılsak Kuday'a cağabız. Tavaf kılsak Allah Teala bizim günahları geçiret inşallah. Vardığımız uşulderge tavaf kılış için gelemiz, dua kılış için gelemiz, ibadet kılış için gelemiz. Dua bu negizgi ibadet. Dua. والنار والشرور اللهم
جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين பின்னாடி வாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மெதுவா வாங்க கொஞ்சம் நெருக்கமானா கொஞ்சம் அவுட்டர்ல வாங்க கொஞ்சம் அவுட்டர்ல வாங்க حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار الله أكبر Yunus'a cemaat inşallah zengin Kudakaz'a. İkinci tavaf bitti. Üçüncü tavaf inşallah. Allah Teala bergen nimetlerine şükürçülük keltireyle. En birinci Kuday Teala'm var özlü sulu kelbette yarattı. Allah Teala Kur'an'da aytat. Halaknal insana fi ahsani takvim. El insan balasını en sulu kelbette yarattın de. Aranızdan özünüzler, kelbetinizlerde. Aptan sulusuzlar. Kebir adamda Allah Teala'm yaratıp koydu. Alardı kara biz özünüzde ülke alış için. Koşan için Kuday Teala'nın bergen nimetlerine. En birinci bizge Kuday Teala'm sağlık verdi. Buldağı nimet. Göz verdi, kol verdi, but verdi. Buldağı nimet. Sağlık vergen nimet. Sağlık araya şükürde Kuday Teala şükürçülük geledi. Bana çaka verdi. Buldağı nimet. Kuday'a şükür. Ateneyimiz var, buldağı nimet. Koşan için Allah Teala'ya şükürçülük geldirip dua kılaylı inşallah. Naucer İbrahim Aleyhisselam'ın makamı, butunun izi. Allah Teala bizge atayı. Uşul cerge kelgen adamlar İbrahim'in butunun izini görüp uşul cerge. Makam İbrahim. Kiyin özünüzden kirgen şurada görsenizler koy. Alpada Kiralbayistan. Beli football? هذا نعم الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر عذابك يوم تبعث عبادك اللهم
ارزقني الجنة بغير Hop hop hop. Tozu var. Geçen birinci demeden varganda marvalarında biz yetken yok. Aslında karasından çıkar işte. Bıçakla tavuğun astı görünüyor. Ha bu olsa sabah nasıl olur? Hazır birinci etajda yok. Biz az patvalda da. İkinci etajda var biz görünmüyor. Boşandı bu. Sabahın aslında al. Kamurlar. Bizim beraber 3 var. Buyursa biz cemaatimiz inşallah Umra'nın ikinci etajdan Safa Marvan'ı Çırkov'unu seçtik. Sebebi birinci etaj Padvalı, ikinci etajda вообще neme yok da zahma, probka yok. Onun için biz ikinci etajga çıkımı tura gördük cemaatimizle. Geçen günü birinci etajdan kılgamız. Biroq aralık alsırak болып қалды бұл жаққа. Jo aralı bu şunu просто çıkış ele biraz alısta. Anan çık olgandan keyin egizi probka yok. Yaxşı. Dam su alıp birbirimizni kutgan yer mavjud. Tetijak Abul Habibni tualeti, teti Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarang. Ona Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'ralgan uy. Yaqinroq qilsan teti. Sari uyda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'ralgan o'sha. Hozir kitobxona o'qigan. Saraylı. Burada Payg'ambar so'rasam o'shal uyda to'ralgan, biroq hozir aljar avnalarni olgandan kitobxona qilib qo'ygan. Biroq al uy emas. O'shal yerda Payg'ambar sallallohu to'ralgan. Alem Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ziyan bergan Abu Lahabning jerini daratxona qilib qo'ygan. Bunavi Abu Qubays to'si. Mana tartib qo'yingizlar. Shu to'ning ustiga rezidensiya solingan. Abu Qubays to'ning ustiga beyishdan hajarlashyapti. Jana biz o'z deb atgan qora tash beyishdan tushgan. Ushul yerga tushib turib, aning nuri al sutdan aq o'ta nurli bo'lgan. Aning nuri miqatgacha yetgan. Jabrayil alayhisalom o'shal orqali bizga haram territoriyasini chiyib ko'rsatib qo'ygan. Abu Qubays to, mo to'ning boshida bu ilgari to'g' olgan, cho'ng'ilib. Al to'ning boshida bunday rezidensiya solib qo'ygan. Abu Qubays to. Maşallah. Samat barısına qaq xudo xolasa. Hozir inshaalloh bir soat ichida bitib chiqib ketamiz bu yerdan inshaalloh. Negizi bu Safa Marva hozir bu ikkinchi etajdan o'ng'ayli. Turamizlar. Kelgende biz bu churqay turgan yerdan chiqib qoldik. Boshlanishi Safadan bo'ladi. O'shal joqqa birazdan qayra bu yoqqa boshlaymiz. İkinci etajda da kişi koygan.
Charchadingizlar mı? Kuch va Xudo xolasa, maşallah. Xudoyim kuch quvvat beradi. Hurmatli jamoat, now Safa do'ng başlanışının ikinci etajındayız. Birinci etaj probka bo'lib qoladi deb ikkinchi etajga chiqdi buyursa. Mana biz ko'rgan ostindagi do'ng başı bo'lib qoladi mo'jer. Mo'jerga kelganda duo qilinadi. Emne sebepten Safa Marvada churqaymiz deganda Hajar enemiz balasının qursog'i ochganligi uchun Safadan Marvaga, Marvadan Safaga churqaydi. Oşal sebepti, oşal amaldı bizge acıga, umraga kelgen adamlarga Allah Taalam жүктеп koydu. Oşal sebepti Hajar enemizdin kılgan amaldары uşul umranın içine kirip kalgan, acılıkın içine kirip kalgan. Emne sebepten o jaşıldık 30-40 metrlik jaşılga jetkende çurqayбыз, erkekler çurqaydı. Ayallar sizler çurqayсыздар. Kadimkide basıp ibadatınızları kıla veresizler. Safa Marvada bu Allah Taalam Kabe'ga koşup koygan. Oşon için bu vacip amalına kiret. Oşon için bunu atkarışımız gerek. Hem ne sebepten tiyaka çurqagan dese Hajar enemiz oşol ortosuna balasını koyup Safaga çurqagan. Safadan gelet dağın nari qarayt, el baru, jurt baru dep. Sebebi balasının kursağa çiğlep atat. Tetiğe jetken uçurda mınдай qaraganda balаны közü jetet. Ana balaga birdemge kelip tiybebi, jırkıç kelip, it bit kelip tiybebi degen maksatda Safaga döngzösüne çıkıp balasını qarayt. Eger kokuz birdemge kele turgan bolsa, çurqap oşol jergecen jetet. Bala ene üçün canını beret turabı. To есть apa balası üçün canını beret. Oşol sımal Marvaga çurqap, Marvаны qarap, kayra balaga çurqap kelet. Oşonu acılık amallarıga kirgizip koygan. Oşol sebepti biz bu yerden çurqasak inşallah anın soğu kimge jet turat eken? Oşol paygambardın ayalına, balasına, paygambarlarga jet turat inşallah. Oşol amal acılıkka kirip kalgan. Oşon için bu yerde çurqayбыз. Apalar sizler çurqayсыздар, erkekler oşol 20-30 metrede çurqayt. Kaganda basуу ibadatını kıla verişet. Dua kılayla. Amin. Kaaba bulacakta, Kaaba tarafta karaylı. Na. İnne safa vel marvata min şa'arillah. Femen haccel beyte ve itamara. Fela cunaha aleyhi en yatavvafe bihima. Ve men tatavva'a hayran. Fe innallaha şakirun alim. Allahu Ekber. Bismillah. Başlayalım. Yürüyüzler. Nocer kelesler mocerden kayra nar karab getiriyoruz inşallah. Ne oldu hatta? Zınk be? Kavanlar dua kılıp kaçtılar. Anday? Tabi kavan dua kılıp kaçmış. Şu buna mojara kelgende iki dönsediler boldu. Koldu kotarma şunu dua kılıp koyuyoruz. Basket dua kılsak dile buluyoruz. Bol. Hı. Yemi buyursa erkekler biz Arapçasını aytıyoruz ya yakındırak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber kabira. Velhamdülillahi kasira. Subhanallah. Azim. Ve bihamdihil kerim. Bukratan ve asila. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illallah. Vahdehu la şerike lehu. Lehul mulku ve lehul hamdu. Yuhyi ve yumitu. Ve huve hayyun la yamut. Biyadihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve ileyhil masir. Na uşul jerken 30-40 metrece biz çurqayбыз. Kalganını jay barakat inşallah basıp keteriyoruz buyursa inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber kabira. Velhamdülillahi kathira. Velhamdülillahi kathira. Subhanallah. Azim. Ve vechhakel kerim. Ve bihamdihil kerim.
بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل şeyin kadir. Bunun manisini de aytıp koyuk ha. Allahuluk. Ya uğuturunuzlar. Allahuluk. Allahuluk. Allah bul uluklardan en uluğu deydi. Allah'a köptegen şükürler bolsun. Antkeni bardık maktolar Allah'a gana tanıdık. Kadir. Ağa biz kaytıp barabız deydi.
Amin. Allahümme Rabbena teqabbal minna inneke entes samiul alim ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. O Caratkan Allah'ım özünü koğuşsun, görüşsün, bilirsin ya Rabbil Alemin. Allah'ım uşul keremetli olan Kabe'nda ötüp ketken atalarımız, apalarımız için dua kıldık, ibadet kıldık. Allah Teala özün kabul kılgın. Allah'ım aların jatkan jerin jaylı kılıp toprağını torqa kılgın. Allah'ım özün kabır nurlu kılgın ya Rabbil Alemin. Allah'ım bizim dualarımız, tileklerimizi kabul kılgın ya Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala hayra halkı Muhammed ve alihi ve ashabi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir rahmetke ya erhamer rahim. Allahu Ekber. Allah Teala umranızları kabul kılsın. Cürüzlerim sırtqa çıkaylı. Bir yaka cürüzde bir yaka. Rahim Caratkan Allah Teala'ga maktualar olsun. Kuday buyursa biz azı Mekke ziyaretindayız. Madina'da ziyaret kılganday bu yerde daha 5-6 yerge barabız buyursa inşallah. Birinci bizim ziyaret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Madina'ga köçken uçur. Kabe'nin aslından uşul yerge çeyen 5-6 kilometre aralıkta jaygaşkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga hicret köçkün degen buyruk bolgon. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aga çeyin Mekke eli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ukpagandyktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif şahrına davatqa barat. Taif şahrına barıp al jerge barıp davat kılsa hiç kim ukpayt. Anladın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al jaktagılar dagı butlarını kanga baylap kuup çıkandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul jaga kelgenden keyin Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Mekke'ge hicret kılgın degen buyruk beret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına sizler körüp turgan mınau Savur toğusu. Savur toğusunun üstünde Savur ünkürü jaygaşkan. Bul Savur degen ögüzge okşogon bir ele toğ. Bizde jet ögüz degendey bul jakta mına bir ele ögüz var. Jet ögüzde jet ögüz bolsa bul jerde bir ele ögüz. Uşu toğunun başında bul жерден 700-800 metr aralıkta jaygaşkan. Birok çıyır men çıkkan uçurda bul 1,5-2 kilometre geçen. Ova. Bul ötele kıyın. 2 saatte çıkasın. Даже 2,5-2 saatte çıkasın, düşkönde 1 saatte düşösün da. Oşon üçün bul jerge jaştar özünçe kelip çıkıp barıp özüңүздөр билгендей Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayağında okuganda je bayağı kinoga tartılgan uçunu körgöndө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul ünkürge jaşırat Abu Bakr raziyallahu anhu birgelikte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala hicret kılgın diye buyurgan uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di uşu Mekke eli özünün tuğandары Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürgönü gelişet. Birok Allah Teala kadir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala kabar berip Cebrail aleyhisselam arkılуу Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo günü hicret kılıp çıkıp ketet үйүнөн. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün töşөгүnө özünün kolunda öskön Ali raziyallahu anhu'nu jaş balаны jatkırıp koyot. Emne sebepten al жерге kaldırdın dese Ali raziyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din amanatını başkalarga jetkiriş üçün. Mekke eli kerek bolsa özünün koyundan jatkan katı ayalına da işenbegen. Birok amanatты bir gana Muhammed aleyhisselam saktayt dep özünün altındарын, buyumdарын kala berse dokumentlerin barысын Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kaldırgan. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amanatçıl adam bolgon. Gördüңүздөр? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di özleri surayt ele. Moğunun art jagында misalga Muhammed aleyhisselam birdemke dep aytsa işenesiңер, ооба дейт. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan күнү men sizlerge Peygamber bolup keldim degen күnü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emnege çıktı? Jalgançılıkka çıktı, sıykırçı dep çıktı. Oşendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di bular Mekke eli kuvat. Birok Mekke eli kuvanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde 3 gün tünöйт. Эми элестетиңиз, Madina'nın arkı jaka kelсе Madina tarapçı. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul Kabe'dan uşul jaka kelip 3 gün uşul jerde tünöйт. Emne sebepten bul jaka keldiň dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dagı kelечекти özünün aң сезимин bilgen öte күчтүү sayasatçı, politik bolgon. Sebebi Madinaga karap эле ылдыйга карап жылгanda артынан искубарлар Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ötkөндө ayttık 100 töv sayılgan bolчу. Turabı? 100 tövün arkasından kançalagan adamlar Peygamberdi öldüröz dep kuup жүрgөн. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bular men артынан kuup kelсе жетим almak. Birok men alardı bayağı alaksı tuş üçün uşul jerge 3 gün. Эми элестетиңиz, Abu Bakr raziyallahu anhu'nun kızı uşul jerge 3 gün malın jayıp kayra düşüp күнүгө tamaqtaşıp turgan boyunda var ayal. Al dagı dinge bolgan kızmatı. Boyunda olsa da Allah Teala mağa küçük ot verin. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deyt. Men 2023 yılı kelgende men buyaka çıkkan emesmi ömürü. 2023 yılı kelgende jaştar men bir özümü sınap köröйүн dep çıkıp 2,5 saatte jettim, açık aytayın. 2,5-2 saattan aşık jettim. Түшкөндө өзүң өлүңү südürep koyasың mı? Oşonda da butlar tırışıp
1 saat degende zorgo düşösүң. Ошон үчүн бул жерде Аллах Тааланын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көрсөткөн кереметтери болгон бул жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мүнкүргө киргенден кийин Абу Бакр разияллаху анху коркуп, "Я Расулулла, эгер алар бизди эңкейип карап калган учурда бизди көрүп алышат" деген. Аллах Таала ошол момент эмне кылып койгон? Өзүнүн кереметини, мужизасын көрсөтүп туруп, "Мен сени сактаймын" деп Аллах Таала аят түшүрөт. Ал аятта ушул жерге түшкөндө эгер эңкейип караганда көрүп алмак. Бирок Аллах Тааланын керемети бир заматтын ичинде эмне болот? Кептерлер уя салып коет, кептерлер уя салып ал жерге жумуртканы тууган болот. Жөргөмүш желе ана мындай кылаттан, "Эй" дейт. "Бул жерге Мухаммад төрөлгөндөн бери эч ким келген эмес айланайын" дейт. "Кара желелер же бузулган эмес, же бирөө жарым кирген эмес айланайын. Карасаңар деле эч нерсе көрүнбөйт" деп бир аз нары басаттардан "Бу Мухаммад сыйкырлап алды" дейт да. "Эй Мухаммад, чык" деп кыйкырат Абу Жахыл. "Чык" дейт. "Сен бизди угуп турасың" дейт. "Бирок сен сыйкырың менен бизди тосуп алдың" дейт да. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таала кадыр зат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ушул жерде 3 күн сактап туруп, андан ары Мадинага хижрет кылат. Негизи хижреттин башталыш окуясы ушул жерден башталган. Аллах Таалам баарыбызды уккан амалдарга, хадистерге аят кылууну Кудайым насип кылган болсун. Буюрса иншалла кийинки сапарыбыз Арафат тоосуна болот иншалла. Кош келипсиздер. Могу Макка Майдина тууралуу китептер сатып алсаңыздар болот. عمي اللي ما بس يا راجل كان في يوم عدى في حياتي عدى كنت عايزك تقراها وانت ما عامل لي كده اهو ما عدى وعامل لي كده اهو Ahmet. Saut mikrofon. Salam barыбыздын зыяратыбызды кабыл кылган болсун. Иншалла бардыгыбыз ниетибизди жаңылап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баскан издеринде жүрөбүз иншалла. Кудай Таалам ар бирибизге сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шафаатынан насип кылган болсун. Бул жерде канчалаган сахабалардын өмүрү өткөн, канчалаган сахабалар бул жерде ый жаштарды төккөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жана сиздерге бул сабырга келбестен алдын Таифка барган дедик. Ал учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен биргеликте Заид ибн Харис деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын колундагы кызматчысы болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Заид ибн Харисти кулчулукка алып, кийинчерээк азаттыкка берип, анын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам багып чоңойткон. Пайгамбар эң кулдардан эң биринчи ислам динге мусулман болуп кирген Заид ибн Харис. Ошол Заид ибн Харис менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден 80 километр аралыкта жайгашкан Таиф шаарына барып, ошол жакты дааватка чакырат. Ал жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды эч кимиси укпайт. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алардын кабила башчыларын, кабила башчы деген уруу башчысыны чакырып дааватыны берген учурда уруу башчысы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтат: "Я Мухаммад" дейт, "Мына менин артымда канчалаган элдер, канчалаган инсандар менин алтымда турат. Эгер дейт, сен мени ошол өзүңдүн тарткан, өзүң даават кылган диниңе мени өзүңдү мени ошол диниңе киргизсең, могу уруулардын баарысын иншалла мен сенин диниңе киргизем" дейт. "Бирок мен сага 3 шарт менен" дейт, "макуланда" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Эмнени мен силерге үйрөтөйүн" дегенде тиги айтат: "Эгер биринчи сен мени менен күрөшкө чыккын" дейт. Мени менен күрөшкө чыккын. Кадимки кыргыз күрөш сымал арабтарда да күрөш болгон. Мени менен күрөшкө чыгасың, эгер мени жеңсең, могу менин урууларым баарысы иншалла сенин артыңан эрчит дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага да макул болот. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны күрөш башталганда эле жыгып салат да. Анан алып бизге окшоп, мен даяр эмесмин деп шылтоо кылат биринчисинде. Экинчисинде да жыгып коет, үчүнчүсүндө да жыгып коет. Бирок сөзүндө турбаган жана уруу башчысы Мухаммад: "Сен" дейт,
сыйкырың өтө күчтүү экен, ушул убакача мени эч ким жыккан эмес эле дейт да. Сен сыйкырың өтө күчтүү экен дейт. Ушул убакача эч ким мени жыккан эмес дейт. Бирок сен жыгып койдуң дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тепкилеп кууп чыгат да. Анан ошол адамдын аттин кылган окуясы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аламдан өтүп кеткенден кийин ал адам мусулманчылыкка келет да. Мусулманчылыкка келет ал адам. Бирок ыйлайт, аябай кыйкырып, бакырып ыйлайт. Эмнеге ыйлап атасың десе, мен Мухаммадты көрүп тепкилеп кууп чыктым. Мухаммад аламдан өткөндөн кийин мен мусулман болуп атам дейт. Мен сахаба деген даражага боло албай калдым дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп ыйман келтирген инсандар баарысы сахаба болот. Аялдар сахабия болот мисалга. Экөө тең сахаба болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин сахабалардын учурунда ыйманга келген адамдар, алар табииндер болуп калат. Мен табиин болуп калдым деп ушунчалык кыйкырып бакырып ыйлаган. Көрдүңүздөр, даражасы пас болот. Мисалга биздер чиновниктер даражама бөлүнөт, же армияга барган аскерлер да даражама бөлүнүп койбу. А менин даражам сахабадан пасыраак болуп калды дейт да, ошентип ыйлаган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Таиф эли кууп чыккандан кийин, Мекке эли кууп чыккандан кийин жерди жексен кыла турган периште келет дагы, "Я Мухаммад, сен мага уруксат берсең, ушул жерди мен одар эле төңкөрүп салайын" дейт да. Жер мен жексен кылып салайын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Жок, алар билишпейт, алар билишсе кийин аттың" деп калат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Таиф элиге Аллах Тааладан сурап, "Я Аллахым, мен ушул жерден чыгып кетсем дагы, иншалла бир күн булар ыйманга келсе, анда аттың кылат. Аллахым буларга ыйман бергин" деп дуа кылды. Бирок азыркка чейин Таиф элинде канча миңдеген каарылар чыккан. Канча миңдеген ислам шарияты менен өкүм сүргөндөр чыккан. Ислам шарияты ошол Таиф элинде колдонулат азыркка чейин. Кудай Таалам ошо Таиф элге берекени берип койгондон кийин ал жакта да жашыл, буудай, мисалы азыктардын баарысы болот. Дарбыз, коон, жашылчалардын баардыгы ошо Таифте болот. Өзү 80 километр. Кээде Аллах Таалам жамгыр, карларды да берип коет. Кар дагы жаат кээдечи. Өзү аралык 80 километр. Толу районунда. Ошол Таифке кетип аткан учурда жолдун жээгинде мисалга маймылдар өтө эле көп. Негизинен мурда маймылдардын саны өтө эле көп болчу. Азыр маймылдар деле качып кетти окшойт да. Эмне себептен качып кетти десе, баягы күнөөнүн көптүгүнөн маймылдар да качып кетет экен, субханалла. Көрдүңүздөрбү? Ушул жака бардыгыбыз күнөөкөр адамдар келет да. Аллахым мени кечир деп, Кудайдын коногу болуп, Алладан кечирим сурап, Аллах Таала өзү айтпайбы? Менден эмнени сураса берем деп, байлык сураса байлык, бийлик сураса бийлик берем деди. Бирок Аллах Таалам ошол аягында айтты, менден ушу күнөөкөр болуп келип, күнөө кечиришин сураса, албетте булар күнөөсүн мен кечирем деди да. Ошон үчүн бул жердеги келген коноктордун баарысы иншалла күнөөдөн кечирилип, Аллах Таала мени дуамды кабыл кылабы экен же кабыл кылбайбы экен деген сөздү кошсок, анда биз жөн эле келип кеткен болобуз да иншалла. Шек күмөнсүз Алла мени кечир деген боюнча кетишибиз керек. Бирок кеткенден кийин эмне кылышыбыз керек? Сөзүбүздө туруп жашашыбыз керек. Сөздө турбаган адам бул ким болот? Мунафык болот. Мунафык адам сөздө турбайт. Биз пайгамбарга кол бердик, Аллах Таалага сөз бердик. Кылбайбыз, андай кылбайбыз. Мына Кабаны көргөндө бардыгыбыз жалым-жалбарып ыйладыкпы? Турабы? Жалынып жалбарып Кудайдан жалынып ыйлап атабыз. Себеби күнөөкөр пендебиз. Аллахым, ошол учурда мен күнөө кылган элем. Аллахым мени кечир деп жалынып ыйладык. Жөн-жөн ый чыккан жок айланайын. Арафат өрөөнү дагы бир чоң өрөөн. Ал жерге Меккеге ажылыкка келген инсандардын баарысы Арафат күнү ошол жерде турууну Аллах Таала бизге буйруп фарз кылып койгон. Ошол эң биринчи рүкүндөрдүн бирөөсү. Эгер ал жерде Арафат күнү келбесең, кечигип келе турган болсоң, шамдан кийин келип кала турган болсоң, анын ажылыгы өтпөй калат. Ошон үчүн биздикилер эмне болот? Bir ay aldın, 20 gün aldın, 15 gün aldın, bаарысы ушул жерге келип, үйрөнүп, анан калгандарды өзүнүн ирети менен Зулхижжанын 8-ден баштап ушул жашап жаткан гостиницалардын жумшак төшөктөрүнү таштап, анан Минага барып, Минада ошол жерде түнөп, эртеси күнү эрте менен багымдаттан баштап Арафатка көчүшөт. Арафатта ошол жакта кечен дуаларды,
ibadatlardı, namazlarını okuşup Allah'dan jalbarıp suranışat. Olcu aydamıla misal uşul жерде Умур Корал университети ушул жерде аяктаган. Бул жерде чуак устаздар кеминде бир 7-8 жыл окуган. Азыр бүгүн сабакка бизге сабак өтө турган Абдывали Дамыла жананын келинчеги ушул жерде окуп бүтүрүп азыр докторантаны жактап атышат. Бул аябай эле чоң окуу жай. Бул жерде бир эле шарият эмес, дүйнө илимдери дагы ушул жерде окулат. Жылдыз илими окулат мисалы. Keme özünce daha bir ilim ko. İşi kılıp dünya ilimlerin barısı uşul yerde okulat. Oşan men birgelikte şariat dağı uşul yerde. Buna Bidayat-ı Arafat dep yazıp koygun. Karataş'ın delegatları da. Ova. 83. Mo'jaq жақындырақ екен, жүреміздер. Автобус 103-18 екен, عجبك؟ دقيقة بكره مالك 3 ايام مالك بخلي البراد العده خمسين ها Kaptan var. Ama bu adam var, parçası çok iyi. Peki de antik koyalım içine buğday sakal buğday sakal. Peki de.
Allah'ın süyüktü konakları, süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den süyüktü ümmetleri. Jaratkan Allah Teala'ga maktallar olsun. Az biz Mekke ziyaretinde Arafat toğusunda, Arafat toğusu, uşul yer. Bu 300 metre büyükte turat mı? O alamat bu Arafat'ın alaması, belgisi, simvolu. Negizi Arafat degen söz bu tanışu. Özünüzlerge belgili bolgondoy Allah Taalam Adam aleyhissalamды jaratkan. Andan keyin oba enebizdi jaratkan. Ekөөsүnө Кудай Taalam бейиште жебегин деген мөмөдөн жеп койгондуктан ал жерде Аллах Таала буйрук берген. Ушул башка мөмөлөрдөн жей бергин, бир гана ушул мөмөдөн жебегин dedi. Адам алейхиссалам ал мөмөдөн жебеди. Шайтан алейхинала аны азгырды. Шайтан алейхиналанын милдети адамды азгырып бейиштен чыгыш эле. Ошон шайтан алейхиссалам Адам алейхиссаламды азгырды, ал жебеди. Бирок келди дагы Хавага айтты. Сен жеп көрөргүн. Жеп көрсөң мындан да жакшы жашоого барасың dedi. Ошол жерде аял зат алданды. Ал жеди, ал келди дагы адамды күйөөсүнө, ой садак олайын алтынын бир жеп көрүң, мындан да жакшы жашоого барат экенбиз. Эмесен бейиште экөөнөн башка бир адам да жок. Мындан да жакшы жашоого барат экенбиз деп эптеп не болду? Азгырылды да. Жанагын жебегин деген мөмөдөн жегендиктен Аллах Таалам анын касапаты ушул деди дагы жердин бетине түшүрдү. Эми элестетиңиз, бул жерге Араб жарым аралына обо энени Кудай Таалам түшүрдү. Индия жарым аралына Адам алейхиссаламды Аллах Таалам түшүрдү. Алар кээ бир риваят китептерде келет 300 жылга чейин тооба кылды. Кээ бир китептерде келет 400 жылга чейин тооба кылды. Ошо 400 жыл аракта эми элестетиңиздер. Адам алейхиссалам экөө эки жакта 400 жыл. Адам ата Индия жарым аралына түштү, обо эне Араб жарым аралына түштү. Арабияга ким издеп келип атат? Адам атабы? Сүйүү деген ким биринчи издейт экен? Эркек издейт экен? Мына 400 жыл тооба кылып, Адам алейхиссалам ушул жактарга чейин издеп келди. Экөө жалып Алладан сурады: "Я Аллахым, бизди кечиргин" деди. Кудай Таалам аларды кечирип, мына Арафат өрөөнүндө табыштырды. Şu Arafat деген söz tanışуу, табышуу, жолугушуу деген сөздү билдирет да. Ушул жерге келип таанышкандан кийин экөө бири-бирин тапты. Жердин бетинде адамзат болгон эмес. Бул жер бир эле арабтардын мекени эмес. Бул жер инсанияттын мекени. Жашоонун башталышы ушул жерден. Бардыгыбыздын атабыз бир, бардыгыбыздын энебиз бир. Бардык жашоо ушул жерден башталды. Адам алейхиссаламга Аллах Таалам балдарды бергенден кийин анан дүйнө жүзүндө ар кандай балдар төрөлүп отуруп, анан бири-бири менен мамиле кылып отуруп, жашоо дүнүйө өзгөрдү да. Аллах Таалам ушул жерден экөөнү кечиргенден кийин Кудай Таалам эмне деди? Силерге жашооду бердик деди. Анан Адам алейхиссалам ушул жерде жашоодун эмне үчүн Кудайга кантип жагышым керек деген учурда периштелер Адам алейхиссаламга эмне деди? Кабаны кургун дагын дейт. Şu Kaba'nı tavaf kılarsın Allah'a cağasın dedi de. Adam aleyhisselam algaç Kaba'nı kurdu. Tavaftı kıldı. Aylana versen Kuday'a cağasın deyip Kuday'dan geçirin tileyi verdi. Allah Teala'm şükürçülük kılgandığı için emisim Allah Teala'm alardı geçirdi. Şükürçülük kılgandığı için tavaf kılıverdi Adam aleyhisselam. Gördünüzdür de. Biz tavaftı kançalı kılgan sayın günölörüz geçiriyoruz. Adam aleyhisselam aytat eken men de adamdın atası bolgondan көрө Muhammed'in ümmeti bolup kalıpmın deytken da. Muhammed'in ümmeti bolup kalıpmın. Adam aleyhissalam atat men Muhammed. Emne sebepten ise Muhammed aleyhissalamdın ümmetine Allah Taala bir 4 kerameti berip koygon eken deyt. Al kanday keramet dese meni deyt. Jana ayalımdı Allah Taala jebegin деген мөмөдөн жеп койгондуктан жердин бетине түшүргөндө биз 400 жыл тооба кылдык дейт. Muhammed'in ümmeti kanday tövbe kılıp atat aylanayın. Jaşırın tövbe kılıp atat, aşkere tövbe kılıp atat. Bирок Allah Taala alardın tövbasını kabul kılıp atabı. Ha meni 400 yılga çen tövbamды kabul kılıp. Bul da keremet mi? Muhammed aleyhissalam ümmeti bolgonubuzga. Dagı deyt, meni jebegen degen mömödön deyt. Men jep koygonduktan meni Kuday Taalam жылаңа чыгып койду дейт. Бейиштеги жаратылыштарга өзүнү жашырам деп, авраттарын жашырам деп ал даракка барды, бербеди жалбырагын, бул даракка барды, бербеди. Айла жок жылаңа чыгып койду да, турабы? Эми дейт, Мухаммаддын үммөтү дейт. Жебегин деген нерседен жеп атат.
Kılbagın dese kılıp atat deydi. Oşonda da Allah Taala alарды жашырып koydu deydi. Ушул жерде келип отурабыз бардыгыбыз, Кудайым өзү сактасын. Кээ-бирлерибиз зина кылганбыз. Жалбарып жалынып Кудайдан сурап атабыз, экинчи жолу кылбайбыз деп атабыз. Аллах Таалам жашырдыбы сизди, биздин күнөөлөрүбүздү? Бул дагы Мухаммед алейхиссаламга берилген бир керемет эле дейт. Алар дейт, күнөө кылса, мен де 400 жыл тооба кылдым дейт да. 400 жыл мен тооба кылдым. 400 жыл тооба кылсам дагы Аллах Таалам менин күнөөмдү 4 жылда кабыл кылды, кечирди. А буларды дейт, ушунчалык күнөө кылган болсо дагы Аллах Таалам аларды жашырып коюп атат дейт. Бир гана Аллах Таала менен болгон сыр. Ушул жерге келдик, Кудайдын айтында сөз бердик, кечирим сурадык. Биз да ал күнөөлөрдү эч кимге айтпай, ушул боюнча калыш керек. Алла өзү жашырып атат. Сиздер да ушул жерде Кудай Таалага сөз бериңиз, Аллахым мен тообага келдим, тообаларды кабыл кыла турган жерге келдим, менин күнөөлөрүмдү кечиргин деп сөз берип, ушул боюнча калыш керек. Кийин ашкере кылыптын кереги жок. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат, күллү ибн адам хаттаун ва хайру хаттауна тавабун дейт. Адамдын баласы бардыгы ката келүүчү. Ошонун эң жакшысы тооба кылуучулар дейт. Кабага барганда тооба кылып сурайлы. Могу жердеги дуалар бир гана Арафат күнүгө гана таандык. Кээ бирлерде азыр адам азыраак экен. Могу жерге келсең ыйлап атып тооба кылып аткан, ыйлап атып башка кылып аткан Кабаны көргөндө тооба кылып ыйлаш керек. Бул жер азыркы учурда биз жөн эле зияратка келип, Арафа ушул жер экен. Ушул жерде негизи Аллах Таалам ажылык учурунда керек болсо тооба кылып алсын, дуа кылып алсын деп намаздарды да кыскартып койгон. Мына Хижранын Зулхижжанын 8-чи күнү мына биз өзүбүз жашап жаткан бизде баткенче айтканда пар балыштан таштап коюп балышыбызды, жумшак төшөгүбүздү таштап коюп, түндө Мина өрөөнүнө келебиз. Ал жерге келип жайгашкандан кийин түнгү саат 3-төн баштап Арафа күнү. Айттан бир күн алдың. Арафа күнү бул жака келип жайгашат 3-төн баштап. Күн чыккандан баштап олар дуа кылып калсын дейт да. Дуа бул ибадат, негизги ибадат дуа. Ошол дуа кылып жөн уктап жата бербей дуа кылсын дейт Кудай Таалам. Пешиндин убактысы асир экөөнү жам кылып окусын дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат, ал-хаджу Арафа дейт да. Ажылык бул Арафат дейт. Ажылык бул Арафат. Арафа күнү ушул жерге бисмилла деп, таң жүргөндөн баштап кечкечен ушул жерге келип, ушул өрөөнгө, тети жерде бая көрдүк, бидаят Арафа деп атпай, Арафат өрөөнүн башталышы. Ошол жерге бисмилла деп кирип калган болсоңуз, сиздин ажылыгыңыз ажылык. Эгер күн баткандан кийин келе турган болсоңуз, анда сиздин ажылыгыңыз өтпөй калды. Жөн эле умра кылып кетесиз. Кийинки жылга ажылык кайрадан сизге фарз болуп калды. Ошон үчүн эртерээк келип ушул жерге бисмилла деп кирген адамдын ажылыгы ажылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат, ажылык бул машакат дейт, бут менен болот дейт. Белдер ооруйт, буттар ооруйт. Ыйлайсың, жалдырасың, анан сен күнөөңдү Кудай Таалам кечирет да. Ошон үчүн бул жерге келгенде жам кылат, пешинди учурда асыр менен пешинди окуп, асырды окуйт, андан кийин Кудайга жалбарып төлкө дуа кылат. А шамды болсо Муздалифа араттагын куптан менен шамды бириктирип окуйт. Башка учурда намаздар жам болбойт. Бир гана Арафа күнү намаздарга ушуларга. Эмне себептен Аллах Таалам ошолорго уруксат берди дегенде, алар ушул жерге келип тооба. Бул Арафа күнү Кудай Таалам мактана турган күн экен да. Адам алейхиссаламды топурактан жаратып аткан учурда, Адам алейхиссаламды периштелер баары каршы чыгат. Анан Аллах Таала айтат, силер эч нерсени билбейсиңер, мен билем дейт. Адам бул жердин бетинде бизге окшогондуу күнөөкөр пенделер ушул жерге келип жалбарып, Кудайым мени кечир деп бардыгы жалынып атканда, Кудай Таалам периштелерди чакырат экен. Силер мен адам жаратып атканда силер мага каршы чыккансыңар дейт. Мына баарысы бирдей дейт. Бул жерде президент келеби, башкасы келеби, бардыгы ак менен ихрамда оролуп Кудайдан кечирим сурап жатат. Булардын бардыгынын күнөөсүн кечирин дейт. Булардын баары сенеден төрөлгөн жаш баладай үйлөрүнө кайтышат дейт. Булардын баарысынын күнөөсүн мен кечирдим дейт. Ошон үчүн булар тооба кылса мен тообасын кабыл кылам. Истигфар айтса истигфарын мен кабыл кылам. Эмнени сураса берем дейт. Менден дүнүйөнү сураса дүнүйөнү берем. Байлык сураса байлыкты берем. Бейиш сураса бейишти берем дейт. Ошон үчүн бул жердеги максат бир гана дуа, ибадат менен ушул жерде дуа кылышат биздин ажыкелер иншалла. Кудай Таалам бардыгыбызды чоң ажылыкка келген насип кылган болсун иншалла. Ушул жерде канчалык
Amin. Жараткан Аллах Таалам дуа кылайлы. Аллахым ушул жерде жамаатыбыз менен 50ге жакын адам менен келгенбиз. Баарыбызды Кудай Таалам чоң ажылык акелсин. Ушул жерде умра ибадатында алхамдулилlah бардыгыбыз бара турган, келе турган жолдорду үйрөндүк иншалла. Эми Кудай буйрса чоң ажылга келгенде албетте иншалла кыйналбайбыз. Аллах Таалам үй бүлөбүз менен келүүнү насип кылган болсун. Ушул жерден баарыбыз чоң соопторго эгедер болуп, дүйнө акыретке бай болуп кетүүнү Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва алейхи ва асхаби ажмаин. Аллаху акбар. Зияратыңыздар кабыл болсун. Атаң сени муздайт, атаң сени өлтүрөт десе, сен шайтансың деп ташатат. Ошол себептен 3 шайтандын немеси ушундай жайгашып калган. Негизи шайтанга таш атыш корголдой таштар менен өтө эле чоң таштар менен шайтанга таш атам десең, жандагы башкалардын башын жарып алышы мүмкүн. Андан көрө мына чер туруп эле бисмиллахи аллаху акбар деп шайтанга таш атады. Мына ушул үчөө 3 шайтан. Мына биз мына ошол жолдордун баарысы бир жол менен барып, бир жол менен келет. Одна сторона экөө бөлүп койгон моунда. Аябай өтө чоң ушул мина өрөөнү. Биздин кыргызстандыктар негизи ушул Каптар жагында жайгашкан экен да жөө келип атып кете берет. Буюрса эң акыркы зыяратыбыз Урматтуу мекендештер, биз албетте умрабызды аткаргандан кийин бул жерде көптөгөн ибадаттар болот. Ошо ибадаттан сырткары адамдар бир аз эс алгысы келсе, ушундай кереметтүү жерлер бар. Мына ушул Мекке шаарында жайгашкан Сулайман Рожихи атындагы мечит. Ушул Сулайман Рожихи вакыф куруу үчүн курулган, дүйнө жүзү боюнча 100дөн ашык мамлекеттерге мечит салган, фаптарды салган, медресе жана школаларды салган мектептерди. Ошол менен биргеликте дүйнө жүзү боюнча 7 өлкөгө чоң окуу жайларды салган. Ушул Сулайман Рожихинин ушундай аллеясы жайгашкан. Ушул аллеяга келип, ушул жерде элдер ихсан берип, бири-бири менен баарлашып, таанышып отурушат. Ошол себептен биз дагы умрачыларыбызды ушул жерге алып келгенбиз. Аллах Таалам баарыбыздын зыяраттарыбызды кабыл кылган болсун. Кудай Таалам негизи ушул жерге келүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Менин атым Саатбай болот. Şu Leylek Баткен облусунун Leylek району Акбулак айылына şu 84-жылкы канат доосунун классташы болом. Şu жамааттын умра сапары Аллахтын өзү кабыл кылсын. Алла разы болсун. Алла бизди сиздерге туш кылганыга Аллага шүгүрчүлүк келтиремин. Бардык нерсени Аллахым өзү көрүүчү, өзү билүүчү затта. Аллахым şu бардык жамааттын бул бири-бириге баягыдай
көңілдері тур келгенін қарасаңыз. Не дейбіз енді? Алла барымыз денсаулығымызды берсін. Қайрадан Аллахым ушул жерге келістікке бардығызға насip етсін. Шу умрада умра башчыларыбызга рахмат. Бізді күн түн дебей, барлығын бірдей көз қарашымен қарап, жақсы алып жүресіздер. Сіздерден Алла разы болсын. Екі дүйнө бактылуу болуңуздар. Шол эми. Bunu ben aşineme sattım açtığıma bir gün. Kalesi oldu. Atan özü basam dedi. Basam soğuk etler. Allah razı olsun. İşine bereket, tapkanına bereket olsun balam. Böyle güzelsin sağlığın. Hele sağını milletler. Göstereyim. Bu yakta ziyaret